Ikubingelele sikwamukele ke channel yithi ingosi yazi kanjani sike sihambela abalaphi bendabuko abahlukahlukene ukucosha ulwazi sikuphakele lona ukuze sizakale. Inhloso ukuthi senze show ukuthi ulwazi luhlezi luseyithebeni ukwazi ukulithola kalula ukwazi ukulekelele la lingakulekelela khona noma lilekelele komunye umuntu ngoba esikufuna ukuthi uma silethe ulwazi lolu uma usulitholile wena wenze show nabanye abantu bayalithola ulwazi ngokuthi ke uyindlulisele le video kubo ukuze bazi ukuthi nantu ulwazi nami umuntu futhi ongasiza into ezinjana lezi yabo. Igama kuqelana phasa weningi ngikhona la kuDokotela uMlondo kaDlamini iba ingcenye yoshare Dokotela Sibili. Ngiyabonga ukuphasa umoya. Ngifuna sikhulume la Dokotela ngento ebalekile isihloko esithinta ukukhulelwa kwentombazane isesekhaya. Siyazi ukuthi esikhathini sangaphambilini ukukhulelwa kwengane isesekhaya kungenziwe lutho bekuthathwa njengomshophi ingakho befuna ukuthi osuke ekhuleliswe le ntombazane abuye ahlawule gezi ikhaya futhi ngokuthi ejump ama fence efike engcolisa ikhaya kanje. So ngifuna ukuthi sibhekele ukuthi nina njengabantu bendabuko uma umuntu ekhulelwe ekhaya niyakwazi ukubona ukuthi mhlawumbe hayi lokho kuyilumbo kuyisenzo sokuthi abantu abalakha bakhulelwe la khaya noma hayi kuba ubudedeni into enjana leyo niyakwazi ukuyibona na o kukhona yini ukuthi umuntu azalele ekhaya ngenxa ukuthi kunensetshenzo basetshenziwe. Yebo ngibonga kakhulu msasa ukuthi umuntu azalele ekhaya akusiyo right kakhulu futhi kahle kahle ngingabuyela ngithi emuva bekuthi kahle kahle mangabe umfana masibuyele emuva kubokhokho bekuthi umfana ngabe agangile ahambile wawumithisa intombazana eyasemzini abantu ubaba lomfana bekathatha leyo nkomo abalekele luhlazo lesibongo salakhaya athi leyo nkomo hamba ayovela alule kuthina lokuthi manje lelihlazo uyalivala kodwa ke ngesikhathi siphila kuthi akusenzeki lokho. Manje ngifuna ukubheka la inani ihlazo selenzekile umntwana ukhulela umntwana la khaya kuyaba yini ukuthi ukhulelwa ngoba la khaya baloyiwe ukuthi la khaya mfuna abantu la khaya azalele ekhaya yonke angalotsholwa ikhona into enjalo yilo ngifuna sikubheka ukuthi ikhona into ukuthi kuthiwa lapha nje awagana amantombazana khona azalela nje ekhaya yonke baloywa into enjalo ikhona ukhona umsakazo ukuthi ekhaya kusho ukuthi baloyiwe uyabo kodwa kuba khona nangamabomu uyabo ngingasho nje mina nje mangabe ungisisi or uyintombazana ngisho kanje ukuthi mina mangabe uzale umntwana wokucala ekhaya singavuma liphutha kowesibili sekuzothiwa yini liphutha futhi kowesithathu ngeke vele senzeke mangabe ucala wazala umntwana wokucala ekhaya bese abantu abadala basekhaya bahamba baye emsamba bafika bashisa impepho bathi siyaqolisa bonke sicela lo mkhuba ungenzeki lo wenzekile. Ngamanye amazwi uDokotela uthi kungenzeka uthola ukuthi umntwana lakha sekwenzekile kwamanje abantu abadala ekuyibona abanegunya lokukhuluma nethonga emsamo ufuna bahambe bakhuza umhlolo ukuthi baphashe emsamo ukuthi abantu abadala nina obani anivimba umkhubo nje abantwana balakha bangazalele ekhaya vimbani. Yebo sho into yakho kufanele usho njalo kufuneka kube kanjalo vele kufuneka abantu abadala bahambe bafike bashisa impepha bakhuza umkhuba ekhaya ngoba mangakukhuza uzawuphinde ungene wesibili futhi uphinde ungene wesithathu ugcine la kaze kuthiwa nje abantwana balakhaya bazalela la uyabo. Kodwa ke asesithi ke baloyiwe ke manje okay kungenzeka umshophi mhlawumbe sithathe njengomshophi kodwa manje usho akusi umoya uthile ingoba basetshenziswa ukuthi umfana uthi efika misele ukuthi le ntombazana uzoyithatha kodwa ithi ingazala nje afika acikeke manje acikeke bese hamba. Nina niyakwazi ukuthi esimene njalo ningabasiza abantu abakunesimo esibhekene naleso futhi kupho ngakusho bakhuthaza abantu ukuthi especially abazali basukume bakwazi ukuthi bayohlola ukuthi ngabe ingane obazizala kangaka ekhaya yini ngabe yidlozi ithongo efuna sikhulume nalo noma into esifuna siyisukumele sathi uzuka yabona so hlobo kahle msakazi ngisho ukuthi kahle ngisabuyela futhi kulesa kukhona leya video ngayikhipha leya mangithi mina bantwana bayagezwa bantwana uyabageza ukuze balojole uyabageza ukuze abantwana yonke into ibe straight mangabe ungabagezi uvula ukuthi nawe uNkulunkulu nje uzawuvela abone ukuthi kwenzakalani leswaye bese kwenzakala bese bazalele emakhaya bazalele emakhaya
kodwa uyakusukumela lokho uba kufuna ukuthi mhlawumbe asithi mhlawumbe intombazane izale ukucala njengoba uceda usilela isihloko izala ukucala indoda bese iyabaleka ephinde kusho lapho le ntombazane isuke inenkinga ifuna ukugezwa isifuna ukugeza ngoba shothi manje mangaso uchubeka lento leyo uyogcina abantwana bayikete ebaleni lobhizi abakhiciza lo befika ngathi indoda imifika kube ngathi amthanda nethi nje lekathi kwala ngithiwa wazala hayi balekile ifana nokuthini ifana nokuthi kenzeka umunye ukuthi indoda ethi ngalala naye ingeke umuzathi mina yazi indoda ethi ngalala nami ingeke kusuka lokho kwahlahla ukuthi nje ngaphinde ngibuyela futhi kwenye video engangayikhipha kusokuthi kuloshi nje ngubeke nje nembaba sokuthi indoda izalwana nawe namhlanje ithi ngalala nawe bese yacikeka emva kwalokho kodwa manje abanakala ukuba mnandi ngijabule ukuba mnandi ukuthi cha impela ulangazwela ukuthi cha le ndoda ngiyithanda nithi ngalala kuba ngathi uyifaka esichitho kusuke nje kuyinkinga kona lokho ufuna ukusukumela ukuthi kungenzeka nje uveze ukuthi kungenzeka lo wesifazane unendoda ikamoya enaye ekubona enesikhwele ukuthi makathi usondelene indoda eyikhweshisa uyekhweshisa kufana nokuthini lekhona kunye ke angibuye kube ngamampunge kungabi iqiniso umuzathi umunye umuntu hayi mina bathi nedlozi eliduna alwafuna amadoda ngithi ngalana indoda engilahle ngithi ngalana indoda engilahle bese ngifike ngiyakubuza ngithi ledlozi benaganiwe yilona beliduna kanti beliganiwe nalo belinabafazi nalo waye wena makufika uthola indoda wena kufanele ilahlise ngendoda akusiyiqiniso lokho usakhomba ukuthi kukhona lokhona kunesandla phakathi lokufuna nje usukumele ukuthi wenzothula la nendoda ikulapha la indoda ikulapha nesikhathi esiphila kuso manje kusafana kudala kuyafika isikhathi samanje uzolana nabo wonke la madoda azothola ukugula asiyiphethe ke dokotela ngokuthi sithi abantu ke okungenzeka njengamanje unawo lokusebonile ukuthi mhlawumbe izingane seziningi zelakha sezimbili zintathu ngenzeka mhlawumbe ingenxa ukuthi unethunza ahamba nalo ilenze labantu besilisa noma bemthanda begiva lithuze lifuna ukugeza noma mhlawumbe waketiswa vele utikolosho wona lo unenkinga uyakwazi ukubageza abantu abanjalo noma ke uthothi nje umuntu ongenanhlanhla kwesinye isikhathi uthothi uzalwe vele ngenanhlanhla ufuna nje ukusho ukuthi kuyafanele agezwe umuntu ukuze akhanye aqhame uyakwazi ukubalekelela abantu abanjalo dokotela uma befika kuwe baphuma bewumqemane izinto zabo ihamba kahle msakazi bathi ngeninqome bathi inkunzi ayingqomo kodwa nje ngamlekelela kakhulu umuntu kuze izinto zabo zibe zibe straight oba kufuna sibuye sibuke ukuthi uNkulunkulu akekho umuntu amdalela ihlupheko kodwa inhlupheko uthola ezweni uNkulunkulu umuntu ozala avumbethe akekho umuntu omdala ukuthi uyohlupheka impilo yakhe yonke kodwa ngokuthi kukhona abantu basezweni labanenkinga nabagangayo kuzinto zingaphumeleli lokho kungenzeka usuka uzile ke mbukeli uthi dokotela la kungenzeka ukuthi uzala kangaka nje ekhaya nasetsheni ukuthi vele livalele ekhaya noma kungenzeka ukuthi lamadoda akulahla kangaka nje mhlawumbe unotikolosho noma kunesilwane esifisha esihlala nawe esizenza sandoda esinesikhwele ukuthi wena ungalokotha into zakho zikulungele noma kungenzeka unenhlanhla encane ekudinga nje ukugezwa yebo awusukumeke ngibona abantu ukwazi ukuthi bothi ingilungisa kanjani into le nawe uma ngumzali uthubukele le video le check ingane zakho ukuthi zibehave kanjani ziphethe kanjani akusini mhlawumbe ukuthi kunesenzo noma mhlawumbe kunemoya ethile efuna ukulungiswa ungakhohlwa ke ukuthi usubscribe yona nge-channel uqhubeke usilandele ubuza imibuzo usondela kodokotela laba uthole ulwazi olwengeziwe siyabonga